ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Amin anak kaawat iti tupad na. Agtrabaho iti tindis. Ay, sapay nakaawatak matlang, kapitan. Di ano sa mati agtrabaho iti tindis. Tungan. Pagtrabahoan mi ngay. Ay agdalos kayo kadag iti dalan ken igiti kalsada. Ay, kasjay. Agyaman kayo kiday. Ta tindis laang ti panagtrabaho yaw. Asino nga iti mangidi ulo ka diya kami. No dito'y abanda ket ni kagawad kwanang. Oh, di kaya agpatay-patay. Partakan niya o ti agtrabahaw. Wag, marikwana. Ay, awan ti agis istorya ka na kayo dita ah. Agulima kan agtrabaho kayaw. Ay, awan ka naman ti agi-istorya kakadwa. Ulimat tayo na yung aslab ito. Oy, agulima ka dita. Nagado ti saom dita. Tikit di pa nagtrabaho, ti into na ram. Ay, una, inakwa nang. Hindi. Yamat dito nga, inakwa nang. Anya ti kinunam. Awan, ina. Ay, sige ay. Panawan kayo pa'y dito, tay nakagtugtugaw dita sirok ti kayaw. Agtrabaho kayaw. Ay na, naimbag pa'y ni Marikwanang tungan. Masurunak to pa'y tagman-mander ti aramiden na dadyan. Kasjay gayam ti may sa kagawan. Nalaing nga agmandar. Ungarod, pili yung bus. Imbis nga tumulong nga agdalos. Agdalos ayamat ti kasjay. Nakapayong, nakaboots, nakadisintay. Bus nga rod. Ay na, gapo tamay sa nakagawan, kunam laki din no asino ng agsasaw. Mas jawak nga rod data nga. Ho! Nalaing da nga ag-imandar, di da matumulong. No kayat mo amalpas adagos ti trabaho tayo, tumulong kan tungan. Ay, marituyang. Kanday takadwam ditanay. Umay kayo man ditaoy. Apay kaday, Marikwanang. Apay, nanakwanang. Saan nga ado ti sao? Umay kayo kunak. Partakan yaw. Ay, ako dito nga ina. Agtrab-trabaho kami, ina. Wanmat nga paisaw, Marikwanang. Sikat umay dito'y ayan may. Anya ti ibagam. Di mat embagak itay kada kayaw nga awan ti agis istorya. Ha? Ngam apay ngay. Agis istorya kayo mo't adwa. Ha? Ay, maray. Ay di nakawagan iti maray. Kagawad kunam kanyak. Ay, wun, kagawad kwanang no iso ti kayak mo. No awadak iti serbisyo. Wan awagan nak iti maray. Ngam no adak iti serbisyo. Awagan nak iti kagawad kwanang. Mawatam. Ay, wun, naawatak kagawad kwanang. Kat sikamot dita tungan. Ulitak. Jak kaya ti agis istorya. Nagruna pa'y no siyak ti pag-istoryaan yaw. Una, madaydayaw nga kagawan. Inteng, papanam? Ay, inakita, no anya pa'y ti mabalin at trabahon, may. Anya? O, nalpas amin ang matrabaho. Agdalos kan agpintor kami, pa'y. Anya kumangay ti pinturan yaw. Dagiti waiting shed, Oh, Nasaya at matkit day. Tapno di dako na abaybay am ti barangay mo. masapul ana pintas ti igid ti kalsada tayo kun dagiti dalan. Ay, wenmet Inteng. Numabalin pa'y kumakit, uray ti ugali kan aramid tayo kun papintasin tayo. Na Ay, mabisina ka. Wala din mamirinda tayo. Awan ka no tagsasaw. Ang trabaho kalaptan. Ay, adulamin mo na ita. Trabaho ma. At tamirinda tayo. Ngum nakatulog sa mutin ni kagawad kwanang. Ay, karingan Ibagam nga orasan di pa nagmimirinda tayo. Awan ka no nga ron tagsasaw. Wano agi istorya ditaw. Di pa'y kakarkaraw numapangkuriingan. Ay, manja. Ya, mga mindaytan nga ugali ti tao na ya. Basta trabaho tayo laptan. Narigat ti maungtan manin dito. Tas lakayat kunti agpukaw di tayo. Ay, apo ya.
Na, aguli magkakaday, ang mga numakariing ni kagawad kwanang. Ayan ni parenting ay nga mentungan. Ada ijay sa bali nga sityo. Ijay nga agdaldalos damat. Anya? Para sityo nga minte, panagdalos tayo dito'y lugar tayo. Ay, sumulagayam eh. Dito'y ayan tayo nga sityo, kat ni kagawad ko ng ti mangidyadyaw lo. Dadaulo mo ta sa doon dahil ta. Dahil lang maturog mo ta muna. Nalaing pa nga agmandar data. Kas lang nga road bus. Kasla kayat kung tayo gawin mo kastay. Ay, saan Ilapas tayo dito'y trabaho tayo dito'y tatabgadyong. Ay, agkakapuyak pa yun, agparot ka na gitiruro. Oh, mabisbisin akaw. Oy, kasano nga min amal pasyo adagos ay ati trabaho yaw. Ha? Nay sumanao kayo mag-istorya kayo mat nga man. Ay, kwa, kagawad kwa nang. Ay, jay. Ay, saan nga min akasta ati panagdalos yaw. Anya. Dalusan niyo alain bag. Ay, kwa. Oy, partakam, di ka kapoy-kapoy. Masapol pay lang, aya nga ibagak, ti aramidam. Ay, niya. Na, si Kamot, kabadong, apay. Kahit anya. Anya? Asaw? Anya? Manok? Wano anya? Kabadong? Alawan. Anya ko ma. Kagawad ko anak. Kasta kumamot tapno mayat adenggan. Inton maminsan, saan ati merienda tayo dita, ti aday ti panunot mo. Anya. Partakan nyo kiti agtrabaho, tapno ado ti malpas tayo. Ha? Nagadu pa ti matrabaho dita. Day takid din merienda ti pampanunutam. Na. Muston, aguli mo kayo, kat ipasnak yu ti agtrabaho. Nawatan yaw. Ay, Wayne, madaydayaw akagawad ko anak. Ngala, umay kayo dito yun. Tagmerienda kayo. Wen madadyaw nga kagawad ko nang. Kalpasan na. Mabalin nyo maten akan ng tibalon nyo dito. Wen, apo kagawad ko nang. Sige, agawin akbet. Taiso pa'y ti mapaglakwak iti tersinak. Wen, kagawad ko nang nga madadyaw. Agsubliak to dito, kalpasan ti pangal daw, Ay, masurunak at talaga kini Marikwanang, Maribanang. Nay. Ay. Apay aya. Jak amaw akas ta ti aramiden ni Marikwanang kada kayo. Nabayag ako ngagdaldalos iti ruot iti bangkagmay. Ngam isuro na kanuki itin iti aramidag. Ay, nakarumutan ni Marikwanang nukasta. Ayun amaray. Masapol kanupay akagawad tiyawag kukunkwa na ijay. Anya. Sa bagay, pudnumot kit di akagawad. Ay, nabayag ako ngagdaldalos iti ruot iti bangkagmay. Kumpara kunkwa na, aday talagigyan iti tersina na. Ala, cool kalaeng marituyan. Bye-bye amo. Ay, masuruna lang nga may maray. Udno ti imbaga ni nanatuyang. Anya? Uray, siyak to kat masursuro na kani kagawad ko nang. Jak amo akas ti istrikto na dayjay akagawad ko nang. Katno, isumate nalaing ag ibaon. Inay na yun yung tumat DJ nga. Ay, sana mabalinday ta. Awan, makapadismayan o kasya, kapitan. Di pa'y kidin adda makuna kanyak ni kagawad ko nang. Ay, kasaritak to man dayjay akagawad. Ay, maday, tikas ka ni Marikwanang akagawad pare. Ha? Mangiruruman lang iti pada na ataw. Ipagbagakon pare Ay, talaga gayam nga ado kay agimura. Talaga may pare. Ado kamay, amasuraw, niti aramid na. Ay, unay mo daytan akagawad ko nang. Di pa lakit agresign. Ah, Nung nauman iti trabaho na, agresign na pare. ay, bayan pareta kasaritak man ni kagawad ko nang. Ay, rumbang lang nga pare. Kapot agtupad kamay. Kas Jackie din, ti pagpakita na. Ay, uwan ngagpaiso niya. Apay nga, akas jay titrato na kada kayaw.
tinasaya at mapan mo ngamin bisitaan ida iti pagtrabahuan da. Saan yun? Bakit kin lalakay dan? Anya, Amudan ti aramiden da, ta sanay dan. nuwan ang kasjay mo't ti mapaspasamak. Noon niya mo tinaknakan ni kagawad ko anak Ay saan anasaya at ti agaapang nga agkakalugaran, inteng. Tilan tumit aramiden da. Una yan. Oy, tungkaan. Umay ka man dito, itapayungan nak Ay, Partakam, di kag patay-patay ka na nagpudutan. ay, una, madaydayaw nga kagawad ko na. Payungan nak. Tagsubliak di tapten, tungan. Taiturog ko ba say, tuwan? Ay, kagawad ko anak. Shh! Bumangon ka. Huy! Kapitan. Sika. Siyak mo ta talaga. Ay, nakaturog akong matgayam dito. Yan, kapitan. Nya ngay dayta. Busy dagiti kakadwa magtrabaho ngem nakauldag ka dita. Heh, kasla ka bus. Ay, ipadpadas ko lang mo ta. No kasano, tirik na tiagbalin abos. Ti kunakit ida ulwam dagiti tupad nga agdalos dita. Ay, kapitan. Nungay tumulad da iti aramidem, tamaturog damit. Oh. Ay, saan? Taong tak-ida. No kasta ti aramiden da. Ay, agsardeng ka man. Saan arumbang ti kasta nga aramid mo? Ti kayat ka. Ida ulwam ida nga agtrabaho. Saan ka akas labos? Ha? Saan nakasta ti aramid kada kayo? Ang apay nga. Sorry, kapitan. Sorry. Ay, kagawad ka pa'y mat. Ay, inton sumaraw na. Di mo ulitin ti kastoy nga aramid mo. Nang runa, kadagiti tataaw. Wan, kapitan. Paliwam ti kasta nga aramid mo. Madi! Ikagda nagtabinaga ako ni kagawad kwanang tungan. Makapaawan gamin ti ganas nga agtrabaho dadya nga buwa-buwa Ala, ituloy yung latat yung trabaho tapno malpas. Ay, una kapitan. No ulitin na pa iti aramiden na akas day. Ay, ipulong yung adagos kanyak, Ay, una kapitan. Siyak ti makaamu ka ni kagawad ko nang no ulitin naman ay. Sige, kakadwa. Tasyak, ti agpintura dito'y abandawan. Malanga road maray, tasya mo ditaw. Si kamat, tungan. Agdalos kayaw kadagiti pader ang mapinturan. Ay, sige kagawad. Mabit lang tayabuyak doon tatabwed yung. Sige, masapol nga agtitinulong tayo nga agtrabaho. Una, madaydayaw nga kagawad ko nang. Ay, madamdamalaang agmerienda tayo. Ay, Sige nga ron. kastati kayat na'y madaydayaw akagawad ko nang. Ikaten yun, day ta madaydayaw akagawan ngay bagbagayaw. Kayat ka di asawan day ta. Amabalin kan nga awagan iti maray. Wad, marituyang, nagbalbaliwak nga minan. Ay na, agyaman kami nga rodno kasta. Marikwanang. Ay, busy ka ita kagawad ko na. Nag-overtime ka pa'y. Ay, ewan, kapitan. Kasta ati, mangilid ako na da. Naamiris ko nga men, apod no dagiti imbagam kanya, kapitan. Ay, nasaya at no naka-amiris ka. Ay, panunutin tayo. Dagiti kalugaran tayo tinangibutos kada tayo. Iso rumbeng laan. Pagserbian tayo mo't ida. Ay na, kagawad ko nang. Saan nga min anasaya at ti aramid mo? Nasayat mat, nagbalbalik ka. Ala sigay, dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Yesya Tumlid. Ken iti direksyon, Voichi Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician,
Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, nagadumot din na bisukol dito. Un nga raw, Mayat nagdadakal. Mala, irwar mo ti sakaw. Talain ta amin na makita ta bisukol, tuya. Aregladaw ba daw? Pagkwartaan day tuya eh. Hey, Iso adi kag patay-patay. anya day. Nangagsamot dagiti baboy ti sa uta. Di mo nga minpigsaan ti panagsauma. Ano di dagbuteng. Aguray ka. At dagayam si Arken Pigiri di tangataw. Ditaw iti pagturungan ti rugi da. Tagtagari tuyan. Tagtagari. Sumalagayam ang nagdadakil dagiti bisukol ditaw. Ken nakadkadlaw nga awan agal-ala. Anya nga taaya, tilutunta itaas si daan dungaw. Ay, adamot bunga ti parya di talikodan ti balay. Ay, makauma. Napapait. Paray! Da. Umayak man, paray! Ay, come here, dumanon ka. Nagyaman ang pare ah. Adda kagayam dito paray. Magtanadanong ka. Anya ay data nakasako nga awit mo, paray. Iso nga rin ti umay ko ilako king ka paray. Kita akman. Ay, bisukul mo't na dito. Wen paray. Naimas asabawan day ta paray. Ay, manungay, ti may sakilo, paray. Ay, nalakalaang paray. Iso nga gumatang kan. Kasla kaya't kung agpaiso taxi da iti bisukhaw. Ay, kwarta man banag. Gumatang ta, iti talo akilaw. Ay, agyaman ak paray. Awan ka dit madmadlaw mo, Inteng. Nga anya. Ewan man. Apay mutan. Sabali mo tiraman dagito'y bisukol. Wen, madlaw ko. Tanagsidsidaak mutan iti bisukol. Agura ka. Ta, ikis ko man ti bisukol. Ta kanak. Na. Anya ti makunam, Inteng. Sa bali na ito yung masa. Kunak tupay ka. Nagado pa ti sindakon. Sa mo imbagati kasta. Na, Kumusta tila kum abisukol ba daw? Ay, kit na ibusin ato yan. Ay, mayat nga rod no kasta. Why, iso mapantamanan, hindi kataltalunan. Nagado abiso ko ligay. Un ang ay, kaslama konsensya nga may narugit ijay. Ay, uray ah. Saan mo't adatatag sida? Sa bagay mo't kit di Dua tama pan, tamno mabibit ang agaway. Kit isupay ti oras ko, mapan agisorsor iti bisukal, kadag iti babalay. Sige nga raw, mapantan. Di kagkapoy-kapoy, tapno agkakwartata. Gumatang kamot din iti bisukol, amaray. Naimas na itaoy. Nangalaan nyo mo't ngay, iti ilakla ko yo abisukaw. Ay, kwa. Di talang igigid, maray. Anya di tala ang igigid. Kano kunada, anarugit ka no ti pangalalaan yaw. Nagkuna. Ay, di ka naglibak, tanasiputan da kayo dagiti daduma. Ay, anya, mutan. Kitaan nyo mo't ano nadalos ti paggapuan ti ilako yaw, kabadaw. Bisukol! Bisukol yaw! Luko mo't day Batang tata ba kayaw. daw? Ay, wan nga rod kwarog. Awanan ti meta gumatang. Tamo dati nagapuan ti bisukol nga ilaklako na. Bisukol! Naimbaglangan taamok ti pangalalaan da iti ilaklako da. Luko at talaga day ta. Kaya't na lang agkakwarta. Tinasaya at ibagam da ito ni Uncle Mo. Di kagdanag. Ibagak at talaga kini uncle ko ti aramidan ni tata ba daw? Nabatad apan ang luko iti kalugaran da ti aramidan da.
Siyempre uri si numit amaka mo iti dayta. Talaga amakaungay. Ay, Diyos kay. Awan mo tinti mayat gumatang iti lakot Wen nga raw, uray ipadawat mo, di dapay kayat. Anya nga ti aramiden ta. Ay, amukan. Anya, Ipan ko ilakaw ijay ili tuyang. ay wen, mayat day ta na panunot mo ba daw? Palpasan na. Igatang ko mutin iti bagas, ti daduma naglakwan ta. Wen, kan gumatang kamutan na, itinaimas asidaan ta. Ino kasta? Ijay tinangalaan ni pare badong iti bisukol. Katuwang ng kail. Ay, loko abadong Isungahin ton maminsan. Di kay gumatgatang iti bisukol alako na. Ay, sapay na mas ti pinangloto ni Antim. Tagayam. Ay saus, linukon na kayo ni Tata Badaong, angkal. Masabat kung tulaan. Bagaan nyo ni Tata Badaong, taisardeng ng tiyan aramidan na. Ay, wen Ang mga nuad dapay maala sakit dagiti mangan iti bisukol na. Iso nga awan ti gumatang itilako ta abisukaul, tay bagbaga kano ni Kwaraw nga amangan no adda pay red tide dagiti bisukol. Red tide. Apay, naggapong iti baybay, tilako ta. Tapno ibagana nga, da red tide na. Ngarud Ay, aglablabos mo tinday ta, Kwaraw. May samod day ta, di na mo, tisasawod na. anya ngay ngarud ti aramiden ta. Ay, sukatan-tan ti ilako ta. Nakita kay, adu ijay dagiti nagtubo at tungsoy. Tungsoy manan, Why, hagalata ka dagiti tungsoy. Isaw ti ilako ta. unang polluted met ti danum ijay. Sana balay, tadi damot ammo no sa dino tinangalaan ta. Maray, kayat mo ti gumatang iti tungsoy. Ay, uri anya pa iti ibagbagam. Saan nakagumatang, maray? Di mo kayat ti tungsoy? Ay, kayat. Gaputa amok tinagapuan na. Ay, ije nangalaan nyo iti bisukol. Ay saan, Maray? Nalinis adanum tinagalaan may. Ay, isardeng yun timang loko iti padayo a tao. Tabasol day ta. Parinteng, daman ilako kaon, tungsoy. Na Gumatang kamutin na, tapno iso pa yung mapaglakwak paray. Ay, nagkaro kamat ataon. Amom ang naggapu iti narugit. Ilakom kanyak. Apa anyat panagkitkitam iti tao? Amom, no sa dino tinangalaan niya iti inlako yung kanyak ay bisukol. Amoy yung narugit ng ilako yung. Sana bali Tan na i-process mo't lang, iti bagida iti rugit paray. Tapiluso po ka. Naimbagman ta mairusok mo ti agsida ka dagita ilaklako yung. Isardeng yun ay tan nga aramidan yung paray. Magluk-luko kayo iti padayo ataw. Inton kwan, iwasawas ka na. Anya. Ay nainteng, gapula ang tada dito'y balay mo, jay tao. Aglablabas ka matan. Apay akas jay ti imbagam kan kwa na. Ay, kasano? Masurunak. Di mo lakat imbaga itinasayaat. Awan ti maitulong ti panagpungtot mo. Riribok laang ti pataudan no kasta. Anya? Saan apungtot ti makasulbar iti kasta aparikot? Panunutam kit di noan niya tinasayaat nga aramidam. Sika ti kapitan. Ammom anarugit ijay abanda ti masakupan ti barangay tayaw. Ngam apay, taawan pa'y ti maaramidam nga aksyon. Makapahay blood ba't kami ti aramid da? Ti kunamkit day. Iso napasamak kan kadayta. Ngamen, bye-bye ang matan ti maipapan iti environment resources ti barangay tayaw. Ay, ekwa, ay jay, Di mat, nakalanad ijay, ama iparit ti mangiturong iti rogate iti danom nga adday taglawlaw. isumet. Kahit anya nga rod ti aramidam.
agaksyon ka Ha? tapno mapasardang dagiti kakasta. Aparikot, Kasta ya. di kan tumot ngamin agpampanunod. Intay. Naa. Umuna iti amin. Agyaman na kada kayo amin, adimar ay iti daytoy barangay meeting tayo. Kaya't kay akablaawan, iti naimbag nga oras. Mangrugi iti kaubingan. Ken iti kalakayan. Iso nagpamiting ak ita. Ada na doktalan amang iturturong iti basura da iti waeg. Fish pond, wano anya pay dita. Kahit saan ama iparbang tikas jay, ah? Biribad ngamin tikas jay, kakabaranggayan. Kagawad ko nang. Ituloy mo man. Sige, Kapitan. Pudno, tinakuna ni Kapitan, kakalugaran. Iso, ati aramiden tayo. Liklikan tayo, ti agi basura, iti karayan, waeg, kan liklikan tayo ma, ti mangipaturong kadag iti likido. Nga gayos iti kanal, kan padanom, iti taltalon tayo. Tapno maliklikan, ti pan nakakontaminado, ti danaw. Nasaya at mat nga rod no kasta ti inaramid mo. Intay. Una, tapno awan tiriray. Rumbang lang, tanay. Madadaal mo ten dagiti agbibiyag iti ayan ti danom. Kas iti bisukol. Ken daddo mapay apakairanudan tayo. Una, naku na mo. Ay, adda ko mamot da pari badong kan marituyang tapno nang ngegda. Awan da nga raw, di da imay nakimitay. Anya, meeting ti barangay tayo ang awanda. Baka pasurong da gijay. Kay baga kini pare badong at tarimaanan na ti pagayusan ti ruget, dagiti baboy da, waraw. Apay, at ka di agreklamo kadakwata ang Kyle. Siya! Diyak kaya tikas diya pamayan da. Sabagay, talaga mo't anarawit ijay, ngamawan ti agreklamo kadagiti adda iti asidagda, takabuteng da ni tataba daw. Una ngam tumulad da matay. Una raw, Ibagang maibulang da ti basura da, iti rumbang alugar. unang Kyle, matungpal. Ilasin da ti basura da ang nabubulok, hindi nabubulak. Kasta, ti mayat apamayan da. Kasta ti imbaga ni Uncle Mac. Kuaraw. Wain tataba daw. Amin tayo alumugar di tao, aramidan tayo da ita. Ita mampaya kasta. Manipod ita, addan agmuni tao iti binulan. Anya, Iso amay pare tinter aramidan niyaw. Sana na mabalin nga iturong nyo iti kanal when waeg tirugik nga aggapo iti pigiriyaw. Tano di ka agtungpal, mamulta kayaw. anya, multa da agusay. Wain tataba daw. Kasta tinapagmimitingan may. Kumusta nga'y? Tinungpal da kadimatla ang tinapagmitingan niyo. Sigun ka ni Kwaro ka tinungpal da ka daw. Ay, nasaya at nga rod no kasta. Nalinis itan, dagiti pagtaraknan iti babaw. Ay, kat maragsakan ak no kasta, inteng. Adda ngamin dagiti agmun-monitor iti babalay. Kas ka dagiti igid tiwaay ken karayan. Ay, kat dakkel met apakaidayawam daytaan aramidam, inteng. Una, apay ka pa. Na, Panagkunak, mayatin dagiti bisukol ba daw? Wain, awanay ti pagdanagan ta. Tanalinisan ita ti taltalang. Mabalintan ti agala iti sidaan ta. Ken ilako ta. Ay katuna, sigurado nga doon ti gumatang. Tamuda ang nalinisan. Lakit di Iso adakkel met apagyamanan ta kindi Kapitan. Gapo iti pan nakalinis ti aglawlaw. Ay naman kidi sarakin ni pare inteng tuya. Bisukol, para king ka paray. Adamit tintungsoy na. Talaga, pare? Ay katuna. So, di ka madanagan. Nalinis na kitan paray. Amok. Kaya tagyaman na ka. Sorry pare
O linakwang kay di damaw iti bisukol. Nagapo iti narugit adanaw. Awanin day, jay. Magyaman na nga ron, pare. Agya manakmat kan ka paray. Tano saan aga po iti inaramid mo iday. Ang mga no aging ka ita. Kahit awan naglinlinis iti aglaw lang. Kudos ken ka, Kapitan. Ala, sapay ko tagtultulo iti panagdalusyo iti masakupan ti barangay. Ala, sigay! Dinan, tinagdibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musiko, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, banag! Ayan, Mau. Adak dito'y sangot ti Sarmeng. Ay, naa. Apay aya, inteng. Ay. Adyat ipulpulagid mo di tarupam. Ay, lotion apang papudaw iti kudil da ito'y. Ay, paggasgas to sa blada ita. Ay, hindi nakman bibiyangan, inteng. Ah. Kwartak ti ingatang ko. Ay na, sa pagsasabali alusyon ti gatgatangan. Ay, jak nga rod masapulan ti sigon agat-gatangak alusyon. Anya? Sana bale, tinaskan, adda usarak apagpapudaw. Ay, dilawan nakit din ni Inteng. Masapul pa'y lang amin ay ang agpapudaw ka, Maray. Ay, asawa naktimay sa Kapitan. Rumbeng laeng agpapintasak. Anya? Ay, jak kayat alusyangak amakit kita na dita. Iso mo lang agtrabaho ka iti talon itinal daw, Maray. Anya? Ni Marikwana ang bagay na dayta, tasaan amain initan. Ay na, bagay tayo amin ti agpapudaw. Ay, anya lakit din. Sige, adakan ka dayta, Maray. Ibagbagakla ang tiamaw. Bibiyangan pa lang kami ni Maribanang to yan. Alawon, saanon? Di mo bibiyangan, tasaan mo mo't akwarta, tigat-gatang na itilusyon. Sa bagay, husto ka ba daw? Di di trabaho, tas ikaswam. Saan na dagiti makitkitan bita? Anya? Madamdama, si kamot tayong ti gumatang iti pagpapudaw. At dalakom apang papudaw, Maray. Awan lakok akasta, Maray. Ay, naibus ko nga na Diyos usarag. Tinasayaat. Mapan kay jay ilay. Adda mo kalako ijay. Ay, wan aya. Ay, mapanak man nga agpaiso ijay. Agpapudaw ka pailaan, kat napudaw ka lang arudang. Kayat ko pa'y nga ti pumudaw, Marikwanang. No para kanyag, husto day ta kinapudaw mo. Kurang ko pa'y. Kayat ko, tay glase ako nada. Pinayabuan dia kanumat, nanabuenang. Ay, ituludnak man ijay ilay, tungan. Ay, taawan mat ni parekwarog. Ay, noawan ijay ili ti sapsapulag. Mapanta iti sabali a lugar. Eh, sa dinumanin ti papanam. Ay kwa, adda papanan mi itakan nitong an. Iso makaammo ka ditoy. Eh, anya oras ngagsubli kayo eh. Ay, depende. No adda masapulak apang papudaw, agsubli kami adagos. Ay na, day tamanan. Ay, naibus ko nga minan kat ti ginatang ko apagpapudaw.
Iso ang masapul agumatangak manay. Tungan, agawitan ijay kabildatan. Ay, nagatang nyo jesap sa pulon nyo, nanabanang. Ay, wen. Ay, agasam dita nga, ginulpi yung mat. Siyempre iti kasta, ada istak ko. Ay, sa bagay, no gumulpi kayo, mabayag, santo gumatang kayo manan. Wen ay, nababang nga ti presyo tinagatang ko. Iso gimulpi akon Kasjay. Ala, paandara mo ti tricycle mo, taagawid tan, tungan. Ni kaditong Anjali Mabas Marituyang. Wen, kanimo maribanang tinakalugan iti tricycle na. Napanda siguro gimatang iti pagpapudaw, ija ilay. Aya, madlaw kat apimudaw ni maribanang. Ay, ijak nadlaw Wen, ngam ti imakan sa ka na, saan mo jelarupa na? Anya? Ay, nagado, tiginatgatang mo apang papudaw. Wen tamasapol nga uray ti imakan sakak, kat pumudaw mat. Ay. Di pa ikit ado ti magastos a kwarta no kasta. Kwartak ti gatgatang ko kadagitoy, kunak manen. Ay, siya kung ti madanagan iti aramidim. Sabay manin dagit. Ay, uray sa bali da ito'y brand. Ta isumot lang pagpapudaw iti kudel. Iso adag ito'y ti ginatang ko, tanababa ti presyo na. Wunan! No kayat mo ti pumudaw tungan, kastoylangan taramidayem. Anya nga, tatabgadyung. Kumatang kay ti puraw a pintor. Pintor! Pinturam da ita kudil mo. Ay, da kayo ate, mga ramid data nga umuna. Ha? Ay, aramidin nyo pa, isakbay nga siyak, no? Talaga matlang mayat data. Kitaem tungan, no aramidem da ita imbagak, mas daw amay na makakita king ka. Apay ngay, nasaniit mo ti panagrik na kiti kudel ko. Ay, Sigurado. Gapuanan ti pang papudaw nga inusar mo. madanagan ak inteng. Ang mga noan niya dayto yan. Dahil ta namin ta mahilig kayo pa lang iti kakasta. Mayat mo't ididamo. Ang apay ngay nga itakat kastoy motan. Ay, basol mo Nagsaya atan ta kudil mo. Di ka pa lang amin mapmap na. Apay matan abinungun mo ti rupam iti lupot, maray. Ay, nalaadak nga minan, marituyang. Ha? Anya? Kita man. Aday ta. Ay, kita ang tirupak, mare. Ha? Ay, sos. Nagpekas kamutan, maribanang. Ay, nadadael ang tirupak, marituyang. Ay, kunak man no epektibo ti pagpapudaw a ginaatang maumaray. Ay, peki samot, mare. Isong agbababawi ak agimatang itinayjay. Anya? Ay, ada nagtutungtungan mi nga opisyales. Kahit masapol nga adda ka. Anya? Tatikunan ni Apo Mayor. Itugot pi. Ti asawa mi iti nasao at tarip na. Ay, kapilitan nga umay ka. Ay, jak kaya ti kumuyog kan ka, inteng. Naa, Ay, mabainak. kanya nga iti ibagak ka ni Apo Mayor. No, sapulin na ka. Ay, kat, agrason ka Ibagam amasakitak. Wano saan? Ibagam nga awanak. Ha? Basta, di nak mapilit asumurot kan ka. Di kayo matsimurot ka ni Kapitan na nabanang. Ay saan? Mabainak nga minitiropak. Ay, Ay noan niya at aramidag.
tapno maikat ti pekas ko. Ay, unmat, nagpikas ti rupayo. Ay, wen nga rod. Ay, kigayam dayjay anagatang ko apang papudaw. Ay, naimbaglangan ta, jak pinadas ti nagkasta. Ha? Makadadaal mat gayam ti rupa. Imbis ko mapumudaw, ngimisit ko na, tuyang. Wen, kasta nga road. Maasyanak pa yun kin ni Maribanang. Day takit ti maday, no maminsan. Ay, apo aya. Na, nakakatkatawa aya day takot saan mo. Ay, di pa'y din kasla arabo anabalkot ti ropa na itilupat, no kasta. Ay, mabain ka nung nga rod ang makita dating imisit arupa na. Napuuran nga rudin at ropa na no kasta. Kaslakastan. Iso asi katuyang, makuntinto ka iti kulay day takudil mau. Kait, kuntinto akmat kait. Masapul pa'y laya nga ibagam day ta. Apay meten, abinungon mo itilupot day tarupa, maray. Ay, amuyo lang nga rodan tinapasama kiti rupak. Damagan nyo pa'y laeng. Day talaeng matam ti agparparang. Ay, itad mun tigat-gatangag. Taagawid ako, no? Marikwanang. Day mo pa'y lang amin ikatan day tabungon tarupam. Anya, Karkaro laeng mapansin da ka dagiti masabat mo no kasta ka. Ay, nagadupay lang amin nga arte, Maribanang. makunam ti kasta tasaan asika tinakapasamakan na tikas itinapasamak kanya. Sa bagay Ay na, katkatawaan da kung dagiti ko kumarik, inteng. Nagkunang amin arumwar ka. Sakit. Ay, ako, nakasupot day ta rupam. Ay, buwisit talaga ti kastoy. No apay mat ngamen. Basul mo kunak manin. Nagkunang amin ngay. Ay, tulungan nakman kit di inteng. Ay, Saan aday tamang sidsidir kanyak akanayon ti araramidam. na, Saksak tamlaing tiriknak inteng. sige. Ikagdanag. Tulungan ka iti day ta aparikot maaw. Agyamanak inteng. Tungan, nangayab-gayam ni Kapitan iti pribado a dermatologist. Wen, iso dyan mapmapan di tabelay dia. Nasaya at mo't tapno maisim pati nadadaal akudil ni Maribanang. Ay, unharod. Ay, bakit di ata jak mat pinadpadas di ata? Ay na, rumbang laeng ngamin amapnag ka iti langam. Imbag ta ada mo ni Kapitan nga dermatologist. Una, rumbang laeng atulungan na ni Maribanang. Ngarod Tapno saan ket akas jay asupsuputan na itan tirupa ken ulo na. Nukas ta arumwar amapan iti papanan na. Alangan mat nga ikuyog ni Kapitan ni Nanabwana. No, kasjay nga adadar ayan na. Kumusta day tarupa ang pana? Ay nasaya at meten inteng. Ay makita ket inot ama ikat dagiti pekas. Ay, una niya. Ay, talaga analaing ti amok a dermatologist. Ay na, agyamanak inteng. Siguro. Manulaangan ayo umay natin dermatologist dito'y balay kahit maikat day tapikas mo. Ay sapay ko mga rod inteng. Talaga magagara na koon. Basta surutom latan ti imbalakad dakin kanya. Wen inteng. O sige, pari badong, marituyan. Panawan kayo, pay. Ay sige ay Maribanang. Ni ka di Maribanang ngagpay so dayay, tuyang. Na, katuan mag... Nay, mayat magtendero pa na. Makinis itan nakitaan.
Wuna, saanan akas idi abungbungunin na tirupa na. Himala. Swerte ni Maribanang, tanaagasan diyang imisit arupa na. Kaya't mo asawan, pinagasan na. Kay, anya pa'y ngay no di kasta. Ay, sa bali man nga ro din ang agastos da ita, tuyang. Naku na mo ba daw? Ay, awanin. Nakisayanan ti honorarium ko gapo iti kalukon banang. Ay, anusan na ka di, inteng. Nagkurang mo't nga ti kwartak. Kasano? Nagninam gayam ti bayad da dya a dermatologist. Ay, sana balay. Masukatan tumat lang ti kwartam, inteng. Sa bagay tinaskan kahit maisubli ti kinakinis da tarupan. Ay na, agyamanak, inteng. Itatamayatin tarupan. Ay, pang-aasim. Tasaan ati ila ipulpulagid mo manin? Ay, wen. Talaga asaanan. Nadidigra akon, inteng. Ay nanabanang, saan adakes tiyang papintas? Nulakit di saan ang makadadaol iti salunat mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumley. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pengay, tumanaul mo tandagiti aso da pari ba daw? Awan da pari ba dong kan marito yang ditabalay da? Awan da manin. Asin mo nga ti mangpakan, iti tarakan da. Ay, imay ni marituyang. Imbilin na asikanto kanon ti mapanmangpakan iti aso ken manok kas kada pusa da. Ken adan sapay rabbit da. Na! Papapananda marito ya, kun pari ba daw? Jak amo Di na mo't imbaga no sa dino ti papananda. Mas dawak. Pasaray awan da mutan dita balay da. Ala, ingka nga rod pa kanon dagiti tarakenda. Kasi damit no mabisinanda. Ay, mabisina kun ba daw? Maladaw sa mo ti pinangan da dito. Urayin ta kadilaeng. At da kapay kung tinapay ijay. Ayun anya. Ay, inak man agkapay kan mangan iti tinapay. Nalpasak mo na nagkapi itay. Urayin da pa'y kanwa malpas ti tabon. Sa atay tumangan. Kasta ka day. Mala, urayin ta. Malpas tayo amangan. Agdiritsutan iti kabangibang a barangay. Gaputa addaman kanulam lamayan dan ijay. Anya, no kasta. Ipabigatan ti agaway. Numabalin pa'y kidinakit. Sa tanto agawitan. Intun malpas ti tabon. Na, kasano ngayon dagiti taraken ta? Bayahamon da ita. Sa nabali, tadamon ni parinting ijay. Isaw timang pakan kadagiti taraken ta. Ay gumatangak man iti may sa kilo ang mais kagawad ko nang. Maes, Win, may sa kilo? 35 laeng, Kapitan. Apay ngay, takas lang na pudo ti ulong. Ay masurunak man iti dayjay apari ba daw? Muna nga awan da iti limangal daw. Misan ang mangisagana iti kanan ti taraken da? Anya? Sakit ti parigaten da na mapanaglutaw kung mangpakan iti taraken da manok, aso, itik, rabbit, kas kadaan niya pa'y dita. Ada pa'y ibon da Martinez? Nagadon ti tarakenda.
Ay, tidakas na. Naibusan, dagiti ipakan iti animal da. Sa dino ki dimot at ipapapananda. Ay aganos ka, Kapitan. Tas si kama tinangital kanda kadagiti tarakanda. Ay, agyaman na. Nakasangpot tamot laangan dito'y balay. Ay, wain tuyang. Ay na. Nabanbanuga ka nang awawit iti may sa asa ako akarnay. Kasano, insa ko ti ulo ti baboy, at dapay karni ti baka, nuang ken manaw, nagdudumating kabkabil mo dita. Pero mo kay din dagiti daduma dita akarnay. Taya dubam, tamnusan nababangles. Ay kato na, day talagayam. Dagiti daduma, ipan ko iji balay da parinteng. Anya, Amo kadakkel ti rip da kay. Irip ta ti daduma. Sumut lagayam anabayag kay nga awan. Tagayam. Di mayo kay anapan nakiwatwat iti sa bali a lugar. Eh? Kasanaw, kit awam mo ti maangay itapas ken dito lugar tayo paray. Siya kung tigim matang iti maes, akanin ti manok yaw, tanaibus. Kasta ka di paray. Ay, uwan gayam. Di mo't addadakkel a review paray. Ada. Apay aya. Ay, umay ko man nga ron iparip na gito'y nabati akar ni paray. Ha? Amangan nga min nung babanglis kay. Sige Hagyaman nagpari ah. Nagadumo daytan para. Ay, kita dua paray. Iso nga ron nga umay ko iparip dito'y balayo paray. Anya, nagado akar ni tinyag ni Tata Badong di tao yang kail. Kasta nga ron. Ada ulo ti baboy. Kukod. Kan ipos. Ha? Ada pa'y karni ti manok kan baka. Kan luwang. Ha? Apay ngay, tadi kayo nagluto iti pulutan ta. Awam mo imbaga ni pare ba daw nga ada itad na kanya. Awam pa'y kuna namit asukatan nating gatan ko iti kanin ti manok da. Ay, bawasan nyo kit iti karnay, tapno ada pulutan ta. Di dan tumot la siguro madlaw. Jak pagtatakunan da ita akarni. Paray, umay ko man alayanin dagiti kukod ti baboy. Tapno ilawag may iti bukbukal. Naimas kita si dain ti kukod paray. Mabit lang. Atoy. Agyaman nagpari ah. Sige, inakon paray. Ay, di mo pa'y binayadan ti 35 nga ingatan ko iti maes akin ti manok maw. Ha? Babalin abayadam. Ay. Basol mo ah paray. Tagimatang ka. Na! Apay imbaga kaya gumatang ka. Na. Amok pa yan, day tamay. Narigat nga ron ti kasta inteng. Inton maminsan, di mon ulitan. Ay, 100% ajak ton ulitan ti gumatang iti taraon ti manok da. Hindi akon pakanan ti oraan niya di taading wanda. Ha? Di ko namkit day. Awan konsensya da. Di kayat da. Isudala ti matultulungan. Nagado akar ni asid si dain da. Di dapay agpadigaw. Na. Kunak man, no saan mo pagtatakkunan ti karnay? Imot dakit di. Awan ka diti among agpadaya ita dito lugar tayo paray. Apay, saan pa'y mo't ana ibos ti karni nga abastuyo ah? Ay wain, saan pa'y magkidi ah paray? Day talati paglaigan niyo. Di kay mabain. Ay, awan ti amok. Ay, kung ano dati among paray. Tapnusan kami pa nga umadayo kinituyang. Na. Ay, bantayan nyo dagiti tarakan nyo. Saan atila papapanan nyo? Manusan nyo ka di pa ilangan pa kanin paray. Na. Nya kamutin paray. Nang runa ka daman sumarunong agpadayan. Day talati umay mo ibaga. Ay, kwa paray. Ala kong tinabati nga ulo ti baboy iti unag ti rifyaw. Ewan, tadi pa'y iso asali iti unag ti ref may. Alam amin, di ka mangibat-bati. Awan man ang dapari badong kan marituyang ijebalayda. Ay, naibus siguro na, tae karni nga inalalada. Iso arimwarda manan. Una, kasta talaga. Ay, dagiti tarakanda.
Awan mang pakan. Sigurado ang mabisinan da. Ay, ingka pa kanin no kayat mo. Nauma akon. Kalkalpas tayo laang anangan. Ngam apay ngay. Madimot ng tibuksit ko iti panagriknak badang. Uray sakto ya. Nasakit mo tinti tiyang kaw. Ay, sus, sapay awan intugot ko nga agas. Ay, madanaganak. Ang mga nusaan analinis timpasango da kada tayo at haraon. Ay na, Diyos ka. Ikarek, saan kami na dumayo pa'y? Ay, kasta nga rod mo tikunak. Ay na, kasano nga rod ang makaawid tangay no kastaw. Sapay nagadayo di tawi. Ay, dinasayaat. Awagak ni Kwarog. Tapnuyag na dito yung tricycle na. Unman tanay, marigatan akon amag na. Ay, tibabawi kon ngay may ditawi. Nadidigra akon badaw. Ay, agluto ako maitikanan dagiti baboy ko. Angam saanan, tainak pa'y agluto itikanan dagiti tarakan damari tuyang kan pari badong. Apay, di da pa'y simbang pat. Saan pa'y nga rod, mare? No adda pa'y sa bali nga agpadaya iti lugar anapananda. Sigurado ang maibayag dan ijay. Mayat sigurado nga adun tumanan akar ni tiyawid da. Siguro Kwarog. Ala, inakon. Ang mga numabisinan dagiti aso, manok, pusa, rabbit, bilit, kaskadaan, nyapay atarakan damari tuyang. Sige, panawat kayo. Wow, maray. Ay, nayan da ka badong kan marituyang. Panagkunak, sandan nga agtrab-trabahaw. Taday tala makidayday at aramidin da nga gasawa. Naku namon, Kwaraw. Ilaw, tataba daw. Hello, Kwarog. Mabalin ka din may nakamisukunan kanina na matuyang ditoy. Dita ka din nakidayaan niyaw, tataba daw. Wine. Sige. Agyaman na Kwarog Tanay na. Madentirig-rig namin ditoy. Ha? Apay ngay. Ay basta umay ka dito yan. Sige, tataba daw. Urayin dak dita. Ay nagsakitin di tiyang kuya. Ay naday tuyang ngay. Kanya ka diti mapaspasama ka da kaya tataba daw. Ay, oray siya, Kwarog. Talaga amaday. Ay, madiday to yan. Ay aguray ka pa'y Kwarog. Isardeng mo mampailahan tagpataray. Ay tapumabak. Ay diyak manusa rin na talaga. Ay, Papanan nyo ka day. At mo masiyar. Ha? Ay, awan siyar di tawi. at daya kat na'y katurturudan ditawi. Lumugan kayo latan. Mapantayo di paradaan. At siyar ijay. At napapanakinton malam, iso asikan timang pakan kadagiti ding wanda pari badong. Apay awan da pa'y. Awan da pa'y nga rod. Ay, nagbayag dan. Amuda nga datarakan da, mabayag da. Ha? Ay, basta, mapan mo pa ka ng dagiti tarakenda, takaasi damat no awan timang pakan. Ay, sige, mapanak. Nasayaat, agan anus ta, kaaruba ta ida, kat mangnamnama da kadata. Ewan ka de. Huwag kun-kunak. Ngamjak mapan. Ay agyaman na Kwarog. Aw, awanan ti sakit ti tiyan niyaw, tataba daw. Ay, agyaman ka may Kwarog. Hinapudno na. Madipay lang ti tiyan ko Kwarog. O di itulod kayo ni Jabalay yaw. Wanaw, iji ospital. Ay itulod na kami pa lang iji balay. Unmut tagsukat kami pa'y nakababain mo. Ay, wana. Tanay, medyo sa bali ti angot yaw. Iyay. Napan mumutlat pinakandagi ti tarakenda, inteng. Jak napan. Masadutak. Anya, di pa'y kat kaasi dagiti tarakenda pari badong. Makauma dagita at tarakenda. Sa nabali ko ma. Noon naminsan, wano namidwa, wano namitlaw. Ang imsad mat, kanayon mo tin. Ay, kasanungay no sumangpet da.
Kat makita da asaan mo a pinakpakan dagiti tarakenda. Uray man. Apay responsibilidad ko ayan dagita tarakin da. Makapasuron. Ay nainteng. Rombeng nga ayatem ti kaarubam. Akas iti panagayat mo, iti bagem. Na, Nay, simbangpet kayo matgaya man, marituyang, paribadong. Ayun maray, nagpasukon kami nga mengkin ni Kwaraw. Mapan kami ko iti ospital, maray. Madlaw ko kat di pa'y napakandag iti tarakan may. Ay, pasensya kayon Binilin ko ni Inteng nga umay agluto ko iti kanan dagiti dingwen niyo. Saan mo't nga imay ditoy? Alasa na bali maray, tanda kami matenkin ni Badawng. Da kami ti makaamong nga agluto iti kananda. Apay, kabailan nyo ti agluto? Awan marikrik na yaw? Medyo ayos mo tin, maray. Awan mo tin ti kasano marik namay. Nasayaat nga rudno kasta. Sige, panawan kayo nga ruday. Kasta unay arigat da tatabadong ka na natuyang. Nasakit ka no ti tiyanda. Nasaya at imimbagdan. Hey, kanayon da nga main adumayaw kun agsida iti karnay. No anda agas asok, wano padaya. Mapanda, adi da mabaan. Una raw. Hey. Timaday, uray di da kapkapin ano ti agpadaya, ay mapanda. Masurunak, mabaybay ang damutin, nagiti tarakan da. Ay? Sakpay ti aramidin da aparapakan. No pampanunutag. Saan mo't nga importante launay ti papananda? Kumusta, maray? Mabalin ti umay. Ay kahit ubay kalat ta aparay. Apay, ibilin mo manin, apakanak dagiti tarakan yaw. Apay adamanen padaya, anadamag yaw. Kahit mapan kayo manan. Ay, saan, paray? Kinapudno na. Imayak. Umayak agyaman kada kayaw kini maribanang. Kin pamrayak pa yain. Ti dumawat iti pamakawan mo kanyak, paray. Na, Amok nga da sakit tinakam mo kanyak. na, Atoy, ti may sakadag iti tarakan mi amanok, paray. ha? Itad cooking ka, paray. Na, Nalokmag day ta, paray. Adaking ka no, parcham, wano tarakanan. agyaman akparay. Kaya't ka di asawan day ta, paray, napakawan na kan. Aminak. Nagsakit tinakam kukun ka, paray. Ang ita, ta inikanak iti manaw. Ay sus, awan mo tanti sakit tinakam kukun ka. Manok lagayam ti agas na. Ti agkaruba, nasken nga tinulong. Nga, madimat ngamin ti aramid yo, tatabadong ken nanatoyang. Ta, aglablabas kayo. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Liesa Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWK 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.